ja to odráža. Počkaj, ja si vyťahnem dať. Počkaj, 3, 4. Dobre. Počkaj, kamo! On ide včať. Nešti. Čo, Riči ti píše? Ne, na kameru. Od 3 eura, kamo, 3,33. Že toto nedáš tam, hej? Keď to dáš tam, tak ja... Dám ti 5 eur, keď toto preneseš tam k tomu. Dám ti 5 eur, keď toto preneseš tam. Kto to je? Tvoje! Tie pisoáre dáme do piče. Toto najviac smrdí, kámo, toto najviac smrdí. A si to tak dojebal. Však som to odjebal. Tak to zaplo aspoň niekoľko, čo ti jebe, na čo to tu ješ? To zaplo. Daj mi napiť. Idem sa nahúť. Ničo, daj mi napiť. Ale je to Tesco chlap. Denis!